бинандагони азиз, алиҷон алиев омӯзгори забони англисӣ аз муассисаи таълимии TM колледж инак бо шумо бори дигар мебошам. дарси имрӯзаи худро шурӯъ кардем. дарси 20-уми мо дар бораи don't have ё ин ки doesn't have чӣ маъно дорад. ин дарс ба дарси пешинаи мо, дарси ба 19-ум хеле алоқамандии зиче дорад, чунки дар дарси пешина мо бо шумо have ё ин ки has феъли доштанро омӯхтем ва ин дарс мо бо ҳам феъли don't have ё ин ки doesn't have ро меомӯзем. маънои don't have надоштан, надорам, doesn't have ам маънош надоштан мебошад. дарси пешина мо дар бораи доштан омӯхтем. ин дарс бошад ҷумлаҳои инкорӣ ҳамин феълро меомӯзем. мисол дар забони тоҷикӣ мегӯянд ман мошин надорам, ман бародар надорам, ман хонаи калон надорам, хоб ё ин ки ман ҳайвони хонагӣ надорам, ман китоб надорам, ман сумка надорам, ман телефони айфон надорам, ман соат надорам ва дигар ҷумлаҳо. ин гуна ҷумлаҳо дар забони англисӣ низ ва дигар ҷумлаҳо. биёед бо ҳам дарсро шурӯъ мекунем. негатив. маънои негатив ҷумлаҳои инкорӣ, яъне ҷумлаҳое ки мо рад мекунем. дар он мо калимаи неро истифода мебарем. I, you, we, you, they don't have. He, she, it doesn't have. феъли have ё ин ки феъли has. феъли have ба 5 ҷонишин тааллуқ дорад ва феъли has ба 3 ҷонишин тааллуқ дорад. I have, you have, we have, they have, you have. ман дорам, ту дорӣ, мо дорем, шумо доред, онҳо доранд. He has, вай мард дорад. She has, ӯ дорад. It has, ин дорад. мисол ман китоб дорам. I have a book. ман бародар дорам. I have 2 brothers. ман 2 бародар дорам. I have 2 brothers. ва имрӯз мо дар бораи ҳамин надоштанҳо, яъне ҷонишинҳои I, you, we, you, they don't have, he, she, it doesn't have. ба мо танҳо чӣ лозим аст? мо илова кардем ҳиссачаи don't. ҳиссачаи don't аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума кунем, маънояш на мешавад. надорам. I don't have. I have a book. ман китоб дорам. I don't have a book. ман китоб надорам. He has a book. вай китоб дорад. He doesn't have a book. вай китоб надорад. инҷо эътибор медиҳем. I, you, we, you, they don't have. He, she, it doesn't have. танҳо have ба ҳар ду ҷонишинҳо омад ва барои ҷонишинҳои I, you, we, you, they мо don't-ро истифода бурдем. барои ҷонишинҳои he, she, it мо doesn't-ро истифода бурдем. дарсҳои минбаъда мо ба шумо инро мефаҳмонем барои чи don't инҷо гирифт, doesn't инҷо гирифт. танҳо шумо диққат кунед. ҷонишинҳои I, you, we, you, they ҷумла позитив бошад мешавад have. агар ҷумла мо инкорӣ кунем мешавад don't have. He, she, it ҷумлаҳои хабарӣ позитив бошад мешавад has. агар инкорӣ бошад мешавад doesn't have. окей, биёед бо ҳам ҷумлаҳоро мехонем. have, has доштан. ҷумлаҳои инкорӣ негатив don't have, doesn't have. инҷо нигоҳ мекунем. барои 5 ҷонишин мо don't have-ро истифода бурдем ва барои 3 ҷонишин бошад мо doesn't have-ро истифода бурдем. I don't have 2 brothers and 2 sisters. ман ду хоҳару ду бародар надорам. агар гӯем ҷумла позитив, ҷумлаҳои хабарӣ ба мо have, don't have неми have. I have 2 brothers and 2 sisters. ман ду бародару ду хоҳар дорам. ман надорам. I don't have 2 brothers and 2 sisters. You don't have an interesting book. ту китоби шавқовар надорӣ. You have an interesting book. ту китоби шавқовар дорӣ. You don't have an interesting book. ту китоби шавқовар надорӣ. We don't have a big garden. мо боғи калон надорем. We have a big garden. мо боғи калон дорем. We don't have a big garden. мо боғи калон надорем. You don't have a beautiful house. шумо хонаи зебо надоред. шумо хонаи зебо доред. You have a beautiful house. шумо хонаи зебо надоред. You don't have a beautiful house. They don't have 2 sons and 1 daughter. онҳо ду писару якта духтар надоранд. агар гӯем доранд, they have 2 sons and 1 daughter доранд. онгоҳ He doesn't have a computer.
why computer ندارد. why computer دارد. he has از بجای have has میبود در جمله های خبری. he has a computer. why computer ندارد. he doesn't have a computer. she doesn't have two sons. او دو تا پسر ندارد. it doesn't have a camera. این تلفن کامرا ندارد یا اینکه این کامرا ندارد. I don't have two brothers. من دو تا برادر ندارم. I don't have book. من کتاب ندارم. اینجا من گالسوک ندارم. I don't have tie. خب من قلم ندارم. این فلامستر است. I don't have pencil. I have marker. I don't have long hair. من موی سری دراز ندارم. I don't have big ear. من گوش های کلان ندارم. یا اینکه دیگر جمله ها. I don't have big house. من خانه کلان ندارم. We don't have English lesson today. ما امروز درس انگلیسی نداریم. We don't have boring lesson. ما درسی غمانگیز نداریم. We have interesting lesson. ما درسی شوق‌آور داریم. یا اینکه we don't have good boss. یا اینکه we don't have bad teacher. ما معلمی بد نداریم. We don't have bad friends. ما دوستانی بد نداریم. We don't have a lot of work. ما کاری زیاد نداریم. We don't have difficult work. ما کاری مشکل نداریم. We don't have Russian lesson. ما درسی روسی نداریم و دیگر جمله ها. این بود جمله های انکاری. بیایید با هم جمله های سوالی رو می‌آموزیم. چگونه با have has ما جمله های سوالی می‌سازیم با هم می‌آموزیم. Question. Do, does. اینک با ما در جمله های سوالی چی لازم می شود؟ Do و does. Do و does رو ما در اولی جمله میمونیم. Do I have two brothers and two sisters? آیا من دو برادر و دو خواهر دارم؟ Do you have an interesting book? آیا شما کتاب شوق‌آور دارید؟ جواب کوتاه. Yes I do. No I don't. بله من دارم. نه من ندارم. Yes I do. بله no I don't. نه. Do we have an interesting book? Yes, you do. No, you don't. Do you have a beautiful house? Yes, we do. No, we don't. Do they have two sons and one daughter? Yes, they do. No, they don't. Does he have a computer? Yes, he does. No, he doesn't. Does she have two sons? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have a camera? Yes, it does. No, it doesn't. تنها در جمله های سوالی ما do does رو در اولی کلمه مونده بعد از آن subject یعنی جانشین رو میبریم بعدا have یا اینکه has میبید بعد پرکننده. Do you have a beautiful car? Do you have brother? Do you have sister? Do you have book? Do you have pen? Do you have money? Do you have English lesson? Do you have good teacher? Do we have interesting lesson? Do we have English lesson? Do we have books? و دیگر جمله ها. تنها با ما لازم می شود فعل یاری دهنده دو و دز رو در اول جمله مونیم جمله ها رو سوالی سازیم. این بود درس امروزه ما هم جمله های انکاری و هم جمله های سوالی با فعل های have و had. امیدوارم این درس به شما پسند میاد و از این درس شما کمی بهره بردید. در شبکه ما ابونه شوید و درس های ما رو زینه به زینه پیگیری نمایید. خدا حافظ تا درس های دیگر.